megalayapost.news. Kakasi Student Union Sengkme lengba ke Education Cell kilalek banyak kenduk mentah kesngi ya ke Menteri Ketenat ke Kod Kekia ke Dr. Amparin Lengdo ka badai hadian baka Menteri kalakot ya kinong yalam ke KSU ban ajing syai halor kimat baka KSU kalapan jing syai na ka benta kitu kisamla ki bakwa ban pule MBBS lengba ka baha jong kasor Karjela State Quarter. Habaya keren bat kilat pathai kubor, Education Secretary ke KSU jong ka Education Cell, usamla pen kemenlang samit, uloong ba, hakani ke jingelang balakhot da ka menteri, kalalong ban pensyai halor ka shiti balapha da ka KSU sya ka menteri, kibayadai bat kisamla kibatmu ban pule MBBS, lengba ka baha na kasor Karjela. Na kani gajing yalang layolat banyakran sani bha halor gajing mang bha kerpang ikisamla pule na gajela na kabenta kitu kisamla kibakwa ban pule MBBS lengba ka State Quarter bat na kaliang ka menteri kalapan syai kumbalong menta kampala ban ajing syai ka bathikna namar ha kabayadai bat ka NEET kadang don ha padeng gajing bisyar na ka ying bisyar bah khali du kari ong usamla pen kemenlang samin. Ba ke government kali berkestan ya kawan pen perlong ya kali ke medical college ke duni kenang bahkan pensuk ya kipat bahi borok kumjo itu kisamlah kiba kuat bertebet di akan ya kamu kuliah doktor bat akibat itu jeng sumar abang idon ya kami medical college kum madam kuliah pat kejelah kalau kejeng yaram si kada ya nang tempat baca kejelah di bawah megalayapost.news.